I le nei fo I whaapoponga o telefou o le si ufonga le lau mua mo le nei au auli, le aso lulu le nei luas fruiva o te sema lua afe luas fulu o le tasi. O le tala mua. Na maliu se tangata I lunga o le wa'ala upasese o le kaitaki I lana malanga mai Picton I le lau mua I Wellington I le vave au ana le I la. Na whaailoa mai e se sui o le kompani o le Kiwi Rail e ona le waa o le pasese ua maliu sa a fia I se mai oso a o ngai mai I Wellington le waa I lana malanga I le afo le lua I le vave au ana le I la. Sa whaafsota I mai le vaenga mo whaalawelawe whaafuosei ma whaatalitali atuai I la tau I le wafu I le taimi na tau nuu mai ai le waa I Wellington. O le nei whaalawelawe na mafu ai o na tuai Ia taimi o isi malanga whaatulanga ina le waa I le tai au ana le I la. Mai na whaailoa mai e le kompani le Kiwi Rail o lo of sota I pēr I la tau mo pasese uma wa fia la tau whai ngā malanga. Whaalia mai fo I leo o lo o whaia sa la tau suesuenga e tusa o lea whaalawelawe. Ua whautua ina whaia onga e le otoe ngā lunglue ma whai ngā luenga le taimi nei ona o le whaia o la tau tui pui o le whaamai COVID-19 fruiwa ina ia tau fia lo la tau whaia o ni whaasea launga whalawa I tele e whaailoa tuai o la tau o lo awa noa mo le whaia o a onga te maiti I to tonu o la tau a inga. Ua mai tau ina le nei vai tau le to tele o mātua ua mana nao ina ia o ina la tau whanau I to tonu o la tau lawa a inga ai le avea I le a onga. O se lipoti le newspaper le Dominion Post ana le ila na ta o mo iai e le li swafa ia Erin Parkinson e iai I ala nei tūlau I le Facebook mo le whaia wa onga I tonu a inga. E whapea e to tele ia ni whaia onga sa tau mo whai e whaalau I lo atu o lātu au nanga nei I nai vai aso ua tuana I atu nei. Pei tai nei a whaalia e na te le o whaatanga ina le tulanga ona o le tula whono o pui ngā o le whaamai. E pei ona si le fia o le wasenga o whaia onga o le tasi leo matata ua whaamalo si ai le tula whono e tau fia ai le toi whaia onga I lātou uma e le I whaia ni o lātou tui pui o le whaamai COVID-19 fruiwa. O lo whautuaina fo I mātua ina ia whaai tete I le taimi e sue aini whaia onga moa lātou whanau pe a whaia mana nao e ao au ina whanau I do tonu o lātou a inga. O le talawhia mo tangata o wha moia ngai mo ni tā e lenga I le sami I le aso le tausanga fōu ia wālo anga le auma ai tau ia o lo atangia mai ai le anga ai ina vevela ma mawhana whana ia le aso mua o le lua afe lua sifuru ma le lua. Whaalia mai nei se ripoti le Weather Watch o le amatelea ina mawhana whana tūlanga iai le tau I 2SS o le tunuu I la sotona ai o le tausanga fōu. O tangata o le anga I atu e awai ma mai moina ia le whaafiafianga tele o musika o le Rhythm and Alps Festival I le ai o Wanaka. Stasi le whaatinga tele ua whaia no whaia le neitusanga e ono mana o mia le tofu I le waitu loto e whaate aile ni niva o le ona ona o lo walo ia mai le o atu I le luas furuiwa degrees le maurunga o le fua le mawhana whana I le vaenga o le tunuu I le aso mua o Januari. Whailo mai fo I le awa ai tau e amatatu I le so le aso lulu le nei, whaaso solo tuai lava se yo o le sforei le ona vevela tūlanga o le tau, ona o se vaenga lau tele o winga to a maadie ma le lei o le tau o le au fiti ai se vaenga tele o New Zealand. Mai o le awhitau I le lei ma le aso to nai le aso mua o le tausanga fōu. O le motu I mātū o au kilani o le ao I le 25 degrees le maurunga o le vevela I le aso. Ai ono whanga masani mo tā whaunga e pei o Mount Maunganui, 25 degrees, ma leitu malo le Coromandel e o atu I le 25 degrees le vevela fuafuaina. O le lau mua I Wellington e mauna ai tua oi, e le ngata ina walo ia mai le tūlanga le lei o le aiai le tau. Ai whapena fo I ono vevela ma mawhana I le aso o le tausanga fōu lua afe luas hulu le lua. E to tasi ngase o le COVID-19 furuiwa na maliu, ai to se fulma le valu ma I fōu sa whaamawina I to tonu o New Zealand. O se tina e fitu se fulu tau sanga o le soifua na umalo na ola ona o le whaamai COVID-19 furuiwa I le whalemai middle moa I le pō le asonga fua. O lona 5 fultasi ai leo tangata o Mali liu I to tonu o New Zealand,
talu ono o mai wha mai COVID se fulu iwa. O le se fulu walu o mai fau e pe ona lipo tia mai, to o se fulu tolu e le tonu au kilani, to o tolu i le Waikato, to o tasi i le Bay of Plenty, ma leisi to o tasi i le Lakes. E to o lima se fufa mai o lo tonga fitia i le tonu o whale mai, e au fia i le to o walu i le vaenga o ngase tia ngā ina. I whale toni mālonga no fuanga lo wha anofo e se ai tangata malanga mai whafo le MIQ, e se fulu ono mai fau o le COVID na lipo tia mai, e au fia i le to lima o tangata wa fia le vairusi o le Omicron. Wa o atua nei le lima se fufa, le a whai o tangata i tono New Zealand ua maua i le Omicron. Wha alia mai fo i le mtanga luenga le seifua maalolo ina, o le vaenga tele o mai nei o lo ta fia i lalo o le vaenga le MIQ i tua oi o le tunuu, na taunu mai i New Zealand i laso lo fufa ma le aso kirisimasi. Mai e tunuu e au fia i Australia o Amerika, Peretania, Uganda, whapea ai ma Sri Lanka. O loo wha awau na whautua ina mai le mtanga luenga tangata uma e au fia ai la tau o loo whai malo longa atu i isi vaenga o le tunuu ina ia whai wawe ni suenga o le wha mai pe a whai wha ngoina ni aunga tu salava pe le te tele. Na maua na nafi le tino maliu mai le waitafe le wai makariri i le tumalo Canterbury le moti saute ina ua atola vai aso o su se tau le talavou na lei loa ai le vai. O le aso lulu taruai na oso ai le waitafe le nei se tau le lea e se fulu waru tau sanga le matua ma lei loa ai lava e le itoa ea ai lunga. A mata mai le aso na whaia sa i linga mo ia na awhi ai leo wha pele Coast Guard ma isi whaalapo tonga o ngā luenga la vea ai se ia o ai nei ina maua le tino maliu lea ana nafi e le i wha maonia ia le tino maliu ai o loo talitonu leo o le tino maliu le nei o le talavou e pei ona lei loa. Ua whailo mai e leo e whapea o le tapale lea na la vea i mata i le pō le asunga fua ma manunu o tinga ina aini ta maiti se tō wha o se tapale na ngau ia mai i le ai o Hamilton. Whaalia fo e leo wai loa ia la tu sa i linga o le tapale lava le tasi e ai ia sona so tanga ma se whalawe lave na ngau ia ai se whale i le fiafio le asunga fua a o le tupu le whalawe lave lea ua manunu ai ta maiti nei e tō wha. E tō lima la tau sa iai le taawale i le taimi na la vea ai ma taawale vale i matamata, mai o le tō wha ua manunu a tinga ai nai na maua atu ua i whafo o le taawale. O leisi tō tasi na maua i tonu e mai manua fo i o ia. O la tau umanei e i le vao le se fulu, ma le se fulu ma le tolu tau sanga le maatu tua. O lo tu mau peo na iai i se tulanga tinga ai na le whale mai le tō wha lea e pei o na tau ai i le whale mai tele o Waikato. Mai na whailo mai el te leo le tu malo o Bruce Bird o lo o whaawau pēr la tau suenga. Sa ilonga na pisi ma umi solo ta vale la sora nafi i lungo a wala autu mai Wellington a ngā iatu i mātu ona o tūlanga whaale tonu sa iai i ale tau a o tau ma whaile to tele e whai malanga ese atu mai le lau mua. Na whautua ina ai le pūlenga o ala de tele le waka ko tahi i ale mamaru tangata whe malanga ai ina ia tau whaatua i le titia la tau malanga ona o tūlanga pisi sa iai ai maise ona o le timu whapeo nā whaina ai tūlanga masani o whe malanga inga i tā vale. Na amata mai po le sfutasi le tai awa nafi ona o umilaina ma po loka i solo tā vale maise lava i le wā o Waikanaima o Taki i le awala tele nu me le tasi. Pei tai e awha le lua i leo auri o tau whio lolo. O leisi vaenga o le wala na ilonga na po loka aita vale nafi o te horo ona o lo tapu nia le leine a ngai matu whaato a te Tala i laso 5 o Januari. E le ngata i ta vale sa fia malanga i se atu ma Wellington a sa whapena fo i na po loka ai ma whaina whewa inga ta vale sa a ngai ma malanga mai i saute i le lau mua. O lisi vaenga o le tātou Tala, o se lipoti le so mai le vaenga whaasa lau o le ABC Australia, ta ua mai ai o le tausanga nei o le a tali ma mai atu lua tasi o se tausanga sailonga o na whaale tonu ai ma lele lei le wāwhealo ai wha malo o Australia ma le atunu o Saina. O ia whaale tonu o le whaawa wina mai lea o le tūlanga vevesi na ia i le wā malo e lua i le tausanga e lua awhe lua fulu. O le tausanga nei na amata i le suenga le na whaia al whaarabau tonga al se fua malo noina le lalolangi i le WHO
i le amatanga ma le whaaponga i o le whaamai COVID-19 ma lo Australia na mua i la ngā le nei mata upu mai na whaaliai le lātou Minister le vai whafo o Maurice Payne e te tau na atu te suenga ma lo o whaatasi i le ai o Wuhan i China ina ia sa ili le mafuanga o le vairusi o le COVID-19 e le kata lai lea a sa iei fo isi fe ese inga Australia mo China i le tonu al whaalapo tonga fe whaatawa inga ale laulangi po le WTO ai talwai nei fo i na whaadia alo iai Australia o le a le a vesa latu au ta alo ma le a wai ta alonga o le Olimpeka o le tau malulu le tali malo o i China. E iai fo isi ma ta upu whaalawao malo o lo o fe ese a iei pēr malo i lua mai o se suenga i le manatu o tangata palota Australia taluai nei. Nei loa ai o matua pa ua i lalo la whai o tangata la tau te lango na waina le iei pēr ni sotanga o au se tālia o China. O lo ofisiringia lai le teimi nei e la tau e mai tau ina foi i a upwhai o malo te e whaamata o le ase tūlanga o le ao o iai fe ese inga nei i le vāo le malo Australia ma le malo China i le nātau sangafou o fōtua i mai. Ua o atu nei i le tō fitu la whai o tangata o maari liu i lunga o wala te tele o New Zealand talo na amata mai le mai taimi o aso malo lo le kirismasi ma le tau sangafou i le vai aso na te nei. Whailo mai le leo e whapea o sta mai tai na maliu ina ua la vela na wila afi le pitonu o Albany i le North Shore i Aukilani ana nafi. Na umai lama leo lo le te mai tai i le mena tupu ai le whaalewe lave. Whaalia mai le leo o le atu inatu le latu li poti o le whaalewe lave i le pule maliu mo suenga ma sani. Ma le tala muli o le wha mai COVID-19 o tele ina whaina ai le tele o ta alonga ma mea whai māsani o le soifuanga i le lua tausanga o mawai atu nei. Pei taila e tasi le taalonga o mai tauina le whaatuputupu la ia pea o le taalonga lea o le tāpolo po o le golf. Te le kalapu sa atangi aise si tanga o la tau sui a wai, ai moise ina ua te tala ia taalonga i le vaenga tolu po le level 3 o puipuinga o le wha mai. O le kalapu tāpolo i maunga kia i Aukilani o stasio kalapu sa i longa le vave o le whaatupula ia o na sui a wai na sitia i le 2.3% mai le tūlanga na iei mua. O le tōtele o tangata e o i tūpulanga tala wau a vea ma sui a wai ona o le fia maua se ta alonga e whaafu ma whaamalo si tino ai. O le tōtele na wao tangata o fia whaia nei ta alonga o whaapeo na tā fia ai ia le toe talia ina o nisi sui fau mo le kalapu le nei a maunga kie. Pei taila e le na o Aukilani o mōli mau ina ai le tūlanga ona o le tōtele o tangata o mo mia le whaale leia o lātou soifua mālono ina e nei fo i vai taimi. Whai unga nāre nei whaapōponga o tala fau.